खुरुमजरी हौजिक अहानबदा मरुओइबा पाउ पिजरी थबक सुबगी महुत्ता बन ब्लॉकेटना हेना थवाई याउखिबदगी मिकोक थोंबो ngamdana hiram kyada sothaduna leibani haina Chief Minister N Birena haikre Secretariat के ऑफिशियल सिग्नल फाइल फाजिलगा थंबगे हाइनबी थादोक्तुना तरु तनानबो ऑफिस अमा ओएनसी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे अमसुंग लुनानबगे थरम पांगथोलिंगे डायरेक्टर सेक्रेटरिएट के पुथोरकवा सिजनद्रबा सेसांग अमदी अमनबा प्रिंटर कया लंबिगी नाकलदा लंगथोक्तुना थमले हौजिक पाउ संदोना पिजरी थबक सुबगी महुत्ता बन ब्लॉकेट हेना थवाई याउखिबदगी मिकोक थोंबो ngamdana hiram kyada sothaduna leibani haina Chief Minister N Birena ngasi GM Hall da pangthokpa National Cleanliness Day amadi Manipur bo often defecation free oide haina lauthopagi tharamda haikre Chief Minister makatana haikibada Manipur bo often defecation free oide haina lautholiba asi North East state singi marakta manga subani India की ओनदी कुंगहुमदोई सुबने हाइखे मान मखा तारदुना साखोट लंबिदा मनिंग हंदुना लेरिबा असि थबक सुबगी महुत्ता बन ब्लॉकेट हेना थवाई याउखिबदगिनी मणिपुर असिसु बन ब्लॉकेट लेटबा स्टेट अमा ओइरे हाइना लाउथोना बहोना मिनसि हाइखे हेल्थ सिगी इंपोर्टेंस मदवाने नोरबिस अखोइना फने आमना पैसा तान ता पाइबैना तबै मुमोयो लेना तै सादबा मनि खन नाबरा दम लोइना At the Mama Gandhi clean India is Ana Yakpectable, Masamo Pabo. I'm a program one of the Karisani, we need in the clean environment to some Yam Sana Uba, Adamali journey. महारामखा ताना फोंदोखिबदा लिसिंग तरा हमदोय अमसुंग तरा तरुकी ओइना पुलिस कांस्टेबल लौनबगे फल हाइदोक्तना लैरिबा असि कोर्ट केस लैबदगिने कोर्ट के केस असि लोइबगा खुदकटा हाइदोक्नम सेम सादुना लैरि वाफम मसि थवोइदना बन कौरिबा अमदि वाट्सएप ता अरानबा पाउ संदोलेबसिंग फादुना आइनजी ओइबा थबक लौखलगने पॉलिटिकल पार्टी खरना लेंगाक असिबु डिटेक्टर गी लेंगाक नि हाइरिबा असि लो लै हाइबा लेंगाक असिना चपचाना खंगनबनी हौजिक लैरिबा लेंगाक असि ममांगदा लैखिबा लेंगाक कुमना मी हातपदा थाजबा थमदे लमदम असि पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट अमदि कॉन्ट्रैक्टर खरखकी लेबाक नचे मिसम मियाम गुज सरुक यावरी हाइबा खंगनबनी फोंदोखि गवर्नमेंट सी साथी है कना कना गुमनुदी कई कई नो लैंग्वेज नो सेनबो यावरे ऑपोजिशन कांगुनो गदि डिक्टेटर नि गहाय मोय मतम दा हात खिबा मयाम दि कई कोइ हाते कोइ हात पुन मयाव दे कोइ गिदि लो इनफोर्स नो मोनबन Noi mayam adu da ban tawda bani adu tawda bani ai na haris ni na tawga sile da wasa ti thadu yi da satti yi lo si pha ba je ko mo dictator ne hai de ai ga ne sa pel ni ban rocket culture si ma pasi ba top to association top to ga ne ko ji new era ma open defecation free zone asi dagi lam ko ya na ko je ngasi dagi ban rocket free manipur su ko hen se ro ko me to hona mine se ai ding amne na kal थौरम अदुदा महात्मा गांधी की मितमदा लैसु कतुना लू हेनबिगे पाउजेल पुबा साइकिल रैली अमा लमथाखि ओपन डिफिकेशन फ्री के सर्टिफिकेट गवर्नर ना चीफ मिनिस्टर खुसेनखि लू नांबिगे चांगदमनबदा मको मथंग तारबसिंगदा मना यनथोखि थौरम अदुदा गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना महात्मा गांधी ना लू हेनबबु मरु ओइना पामजरमगे मरमदी लू नाना लैबा असना हक्सांग फबा तंगदु लैताबा अमदि साखोप खुनाई अमा ओहेनम ngami खंगमदगिनि महाना सिनकिबा नॉन वायलेंस सब खुलाई अदुना मतम अदुगी येकनबा माइथिबा पीबा ngमखिबनि ngasiगी मिरोसिंग असु मियबा खुनाई द सिनरकलिबसिंग असि माइथिबा पीनबा महात्मा गांधी के तुंग इनबगी तंगाई फदबा लै हाइखि During his period we were fighting against an external enemy, which was a foreign force which was occupying the country. Today we have many such things happening in our society that we have to come back to the method of non-violence, peace and for Mahatma Gandhi and take the path of truth. Secretariat की ऑफिशियल सिग्नल फाइल फाजिलगा थंबगे हाइनबी थादोक्तुना तरु तनानबो ऑफिस अमा ओएनसी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ngasi ऑल सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स द पांगथोपा नेशनल क्लीनलीनेस डे के थरम द हाइक्रे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ना सिनना पांगथोकिबा थरम अदुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार फॉरेस्ट मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर कराम श्याम अमदि सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमसा की ज्ञान सरुक याखे
Chief Minister Makhatana Haikibada, Simarong the Hojik Sariba, Civil Secretariat Asil Lagaba, January Tapawagi Malung the Losinama Pandam Tamde, Masina Mapung Fana Losilabadi Secretariat ki officials Singna Matonitina Pangto for the Hena Kudong Saragani Haiki. Over Secretariat, Akoyam Tuna Lotion of Honori, Hanagi Piramba agency to Katalaga, no agency, Madakoi, Ewatore. Alhanagison, I am a contract oriented at the Rokanda. Pangto the Taurum, in a systematic you are criticism. The Equizilla is not people's oriented webinar. Tak smoothly. Salakpa. Adukaki kitang disturb Levinadra Mayam inconvenient or Poli with the Koi Baptaze, Janawari Bawi Manung Gadi Sigi, new secretary, complex Haribase, Asida the ship Toraga Taba Hobi and another Quikana, Honori Mayam Sumatin Pangview. Amaram the Bharat Pumbagi Oinas was the his was taken Matadi Nasi October Tang Ani Fawataduna Lu Nana Tamana Pakalak Libatabakasi, Manipur Sutongan Chongamba Department Sing Pansayat Label Yawnam from Keda Pangtuk to not Lam to Sindopik Tabak Satari Charek Asida, all Secretariat Zatigi Lu Namagataram Pangtuk Lingaida Secretariat National Highway Lambi Nakalda Langtora President Nabayadravasi Sang Amadi Amanba Printer Kayana, Mafam Aduda Kahena Molan Badegi Satarli Lu Namagitabak Asigi Wahan Toklahen Kidre. Ras Baban the relevance of Gandhi's non-violence today have a team the Pangtopa seminar Amagalina Mahatma Gandhi ke Sam Yankai Subama Pokemon Taram Pangtoki. Ras Baban is staff Amadi Education Esnes Shinduna, Pangtokiba Taram Adu the additional director, Valley Education SCI Sasi Susaruk Yaki, resource person Ahumna Mahatma Gandhi na Kulai Yaudana, Zangsin Kiba Lanzang Adugimatang the paper Patoki, Governor Heptulana. Mahatma Gandhi na ahimsagi pambaina British ki mayok sanction kibal lanjang adu tomthin ngan ba lanjang amani British sepoi singi makutta mahakyarak hanna asok apan nang labasu hanba leitana sanction badagi mai pakpada natana India gi ningtama purakhe mahana piramba paujel amasung pautak sing asi ngasi malim ge miyam na ningsing nari mahaki phidam induna chatpa haibasi ngasi gi mirol na tawdaba yadaba thodangni haikhe. Everything, every action of Mahatma Gandhi has a significance. Today, you and we breathe in a free India. We do not know what the people under the British rule, how they were humiliated or how they suffered. Some people feel that now more than 70 years have passed. Gandhiji's movement have no relevance because India is independent. But that's not true. Every time we look back at the Gandhiji's movement, the Gandhiji's teaching, Manipur University ki wathok asigi matang the wari sthana ba hore athuba matam the warisin purak lagani hainangasi Times of Manipur cover news channel amati newspaper ama uripo question lekai the launch tobagi saram the high kre tharam aduda Deputy Chief Minister Y Joy Kumar, Consumer Affairs put in a public distribution Minister Karam Shyam, Deputy Speaker K Robindro, MLA Surchandra Amadi Lamjing Bagrup K Chairman S Jakina Maruba Music na Saruk Yaki Chief Minister Makata na Pamusing na Fundo Kibada Musugi Kambu Gasu Waris Hanana Bohonari Pajinduna Ladiba Oza Amadi Mahiro Singh Thado Lagani A Block Natana University ke campus Manunga Ladiba Security Forcing Lokto Lagani Haiki Masina Equigi Mapanda Labor State Ategi Missing the country Ategi Missing the Manipur Equigi Labor potential, Equigi Labor resource, Equigi Labor national beauty, scenic beauty, Labor Preza Singi civilization, Aduga Quigi Labor talent by Amsaloina interact over money and other labor. Discussion Gumba Karigumba with the Manipur Karitui guys in Mapanga outside Ki Kangus and the Kangiva, Adumayam Dugi advantage am sound Pangan away. Engarang the Kano Atai except Quigi administrative block her do Natana, Atai Zagada, Secretary Tamdanaba High Gra, and Nashi only say Loshalavia and the mine expected. Pulna Tavak Tominaba Matam the Ras Ninti Tongadana
Humanity ground the Thamu Singa Tabak Dominasi Hanasi Minister N. Biranangasi Hotel Infal the Pangtop All Manipur Muslim Meitei Pangal Welfare Association Ge Silver Zubri Tharam the High Cray Ngasiki Tharam Adu the Association Ge Seminar Amasung website Amaga Renana Naha Amadi Lukabu Singi Pium Paganaba scheme Amasa Launch Toki Tharam Aduda Deputy Speaker Ke Robindro MLA Kara Association President A. R. Khan Yalam Ye Kana Saruk Yaki Se Minister Makata na High Kibada Society na Yaruidaba Tabak Lenga Asina Tagudaba Late Society Amadi Miam Su government na Toriba Matogda Afa Fata Tana Duna Sakut Lambida Sadana Bahona Minasi Minorities Singi Ladybug Kanaba Sing Lenga Asiga Kusamaduna Kanaba Fangana Bahona Minasi High K Praja Tabuk to the Kariking Amudo, Praja Tabuk to the Toning Matabuk. All Manipur Muslim Welfare Association C Subcommittee in Sambiro, I labor secretary, minorities ki or finance ki, whatever Draka Libudo, I cover Unarasi, survey of Kokurovahan. Tamagi Manunda Muslim Silinao, Maitai Pangal Singi, family Singsi, Muksama Rasanira, Madudagi Akuitaba Hoxio, Masada, loan paper. Government scheme people, Amma people, Taurkanda, Fagalani, Fagalanjim, Immunity, Yumledam, the Bloom Service. Adumina Taurkanda, which society can give for you know. Every minorities, Meti Pangals in the labor, Zagazagas, the Suma Model School, Mumakarimuzi, Pusalaga, Lincoln never said, Masia, so is Swedana, the priority Pigani, Aduga, Pikan of Bonagani and Habitat. Mahatma Gandhi ki Sama Yankarik Suba birth anniversary Tharunga Mari Renana National Health Mission Amadi State Leprosy Unit Manipur Anina Kusam Maduna Medical Directorate ke hold the sparse leprosy elimination campaign Tharam Ama Pangchokre Tharam Adu the Health Director Dr. K. Razo National Health Mission Manipur State Mission Director N. Bandana Amadi Health Services ke Additional Director Dr. K. S. Sasikumar Mangangna Saruk Yadana Pangchokhe Mahatma Gandhi ki photo the Laisu Katuni Kai Kunabu Utki Health Director Dr. K. Razona Laikidraba Mahatma Gandhi na leprosina Naraba Anabo Singhi Yamna Kankiba Misakne Mahang Hingai Matamda Anabak Yasu Seba Toronke leprosy Hadibalena Asi Mahik Amana Sandopani Masi Laying Bada Matam Yamna Sangi Ngalinge Matamna Layang Horabadi Matam Sana Fanma Ngami Lena Makal Asi Matam Amada Isorge Pamni Haina Longarami Masi Aran Bani Kanaguman Signable Erabadi Ngalingai the Sek Tokuna Masting Altona Bahona Hosi Haiki. Kanamona Kali Masi Poina, Mamanda, Poina, Pata Toto Givagi, Madigi Pami Hana, Masi Asemo Masinati, Masi Mahik Amana Tormani, for microbiome, Lempiano Megas Tormani, Masi Equity Karamongi Safi. Toko amatanati, masih hereditary masih curable oil, MDT therapy torka koi masih complete cure to kami masih transfer Gandhi Jayanti Amadi Swasta Hi Sewa ke Saruk Among Oina Bisnapur District ke Manung Chan Matapok Pide Leba Loktak Development Authority ki Office Complex ke Mafam Singh Sengdokrai Lam tu Sengdokpa Ajuda Manipur Pollution Control Board ke Siamel L Radha Kishore LDAG Director L Bhagat Tonyauna Staff Kana Saruk Yaki Howzi Paugi Malaktan Atem Break Ama. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid-play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Taret Foods के अनोबा प्रोडक्ट ओरिबा एखोइगी इरमदम मसिगी पोथोक यामना हाउबा क्वालिटी लाइन पुथोक चबा चगहाउ बुजिया मणिपुर की मफम खुदिमक्ता याहुन्नबगी पांदमदा स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट कौजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ओइबिनिंग मियोय सिंगना पिजरिबा नंबर असिदा कॉल तौबिरउ Taret Foods redefining black rice. Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba Haksang Soktarakpa, Tumba Chaba Yaraktaba, Kong Hamba Nungarakaba Singbu, Panba Ngamba Matangairaba Upaidi, Jolip Syrup, Amasung Capsule, Diabetes Singidamakta, Jolip Capsule Chabi.
Break it tungda makataba pau pizari. Notice India Development Party NEIDP nesisinduna Mahatma Gandhi popage sahi samani fugumapan suma pokumon tharam party asigi tera sapam lerak masinda level officer supang thoki tharam adu the party ge president Daukhomang Khongsai vice president o Males Wainaba Sandra amade party ge maru balu singba lu singbi kya saruk yakhe Mahatma Gandhi ge photo de laisu katuni ikai kumna ke Daukhomang Khongsai na Mahatma Gandhi India ge tanatana malem ge lu singba amani mana tarma thabak tharam amadi pausel ngasigi mirol na Induna salabadi afaba kunai purapangam gani Manipur su mahake matik magun ningsinguna tharam pangthopada saruk yabani haike Gandhi Jayanti ke mari lenana tagyal da leba ITI ki complex su ITI ke principal S Nabana Lusingduna lamtu sengdokre principal S Nabana dati ke mapa Mahatma Gandhi bu ningsing bugalunena institute asibu luna na thamna ba ngasi lamtu sindapu ke thabak asi chathabani haike sida ai giting si jaba ITI tang tagyal gi staff sing amudi chhatra sing akoi tin koi kano social service tawje dana khotana akoi changdon lamtu nanu gi damta ITI si anu ITI ama oino gi damta tnangta mayam da tan tawjeri Ahan manupi lali sing masama pan mari ge ningsing tharam wasi Manipur press club ta pang thokre tharam adu da all Manipur nupi maru ke president Y Ibeni observation committee ke president M Sarojini Itogi president L Chandrakumar amadi all Manipur Muslim Women's Association ge thobuba yauna mi kya saruk yakhi observation committee ke secretary M Sakhina asigumba nupila ge tharam asibo Manipur lengakna sakhangani ne haike committee sina maruina pamjari badi ngasigi lengak mamang da pankiba mayam singa sina ahan banu pilana sigi ningsing bidaba se masi amuktang ningsing biduna aikoi tungi haureiba mirol kaya singa sidaida ahan banu pilan thokiba ase masi amuktang di observe tawbiu adu ningsing biu adu loinana ngasigi leiriba tongan tongan ba look mayam singa sina makal kaya gi tongan ba aikoi tholeiba mayam singa se amuktang di punminna tana laipak asi sati oina hingminana nabagi damakta aikoi ahan banu pilana si observe tawba ngasidagi hominarasi haiba afamadu Moria da leba St. Joseph's High School ge oza amadi mahilo sina Gandhi Jayanti ge mari lenana school ge akoibagi mafam sing dokre Kumbi kere ke manung sama lofam kaya lau satpa horok laba asi fawada nong sudabana lofam kaya leklak satuna laire masina lau panba ngamnaroi dra haina lomi kaya mi paiba honare handak ising asau thokraba matungda lomi sina wana honaduna lau pana bu honare kiba amadi har matam chana phangdabagi awaba kaya khangduna lakheba du ising phangdabagi awaba amuk mayok narakpa asina lomi singda sauna ninghanna bapokhale hairi lamdam adom ge lomi amana marile nabasing atuba matanam yang sangduna lomi singi awaba asi ko khan biu phongdorakle Koi mamangi sayidana ising isaw thoktana law lokpagi kurong chaba watke ka awa mayamam nangjiwa aduga handak namu ikang thoktana hojik phau langchak laba matam asida ising laitadana lekrak laung satana lairpat sida farmer singi thamoida yamna tongning nungsiba hai tare nongna taraktrabani na koi ising ju singbam laitaba degi mapam area su labna lagiba isingna aduna mari leinaba koki authority singna hairiba khawbuk amadi khajing khombi hairiba lokol asi officer sing lengbiratuna angtang yengsin biraga hairiba lawmi singi awaba sing asibu angtang kon biu haidana aina hanana haijai More police na sinduna Indo Myanmar border da Gandhi Jayanti ke mari lenana lamtu sengdokre lebak ani ge marakta leba no man's land area da paiduna leramba amona kai sing lebak ani official sing amade civil society organizations singa kusamaduna lamtu sengdokpadu da India ge market ge more ge ADC and Bankim SDPO Sandeep Gopal Das na Assam Rifles amade more commando ge makok chomo official sing Myanmar ge market ge tamu ge deputy commissioner SP yauna official kyana sarupiya ke More police ke OC let ko how wifi na matiang pangkiba singbo thagat pa phongdorakle More police na sinjaba cleanliness drive asida mayam na matiang pangbinaba gi maramda ekoi police maike digi thagat pa thom phongdok jari Gandhi Jayanti amadi Swas Bharat mission mari lenana Khongjom police station ge of police personnel singna Khongjom bazar gi mafam single lamtu sengdokre
Bisnupur ki SP Hobson sapamna lusunguna National Cleanliness Day ga mari leinana Bisnupur ki Mini Secretary ki mafam sing Court Tabalambi SP ki office complex tamati commando Bisnupur ki complex ki mafam sing sengdokre Langban saklen katpagi tharam nongpok singu thong semga sagat apun malupna sinna thalo CP lok seloi aima singdanga si pangthokre tharam ga mari leinana nongpok singu thong semga sagat apun maluke thokok TS Ulipa Mitaina Laikidaba Ipa Ipu Simuning Sing Bahibusina Asumba Lining Kamangami Masiki Damak Taram Asi Pangtopani Haike Bangi Kulumdoni Panba Leba Pokonamit October ki Sesat Ani Lisingani Gatrain Pan Kumja Sida Mangang Matam Sida Pantho Ipagi Taujana Akoi Punamak Mapok Masak Kangminarasi Haidanangasi Sindambagi Soram Putari Kisalena Sikasabani Hinguba Ponsi Mate Karasida Nungsi Sanana Hingminasi Tungi Miron Isa Isu Punamagna Mama Mapa Oiba Aikoi na Salamba Sana Liglam Kubamse Kanba Ngamnabagitamakta Nasigi Silona si Pangtokpani Manipur Zoological Garden ge Nifuni Turek Subama Pokemon Amadi Wildlife Wiki Tharamos Iro Semada Leba Zoological Garden na Pangtokre Manipur Zoological Garden Iro Semana Sin na Pangtokiba Tharam Aduga Mari Lena Ngasigi Oina Zoo Yangba Lakpa Miyo Sing Ticket Kaktana Liam na Sangan Ke Manipur ke Tongan ba School Singdagi Lakpa Mahiro Singi Oiba Lamreke Sa Usek Singi Matang the Interaction Program Amasu Pangtoke Celebrating Rights of Wildlife Haba Timda Hafta Amasu na Pangtokadaba Wildlife Week Celebration Aduga Mari Lena Manipur Zoological Garden Director Gaitaulu Thangmaina Fondropada Tungi Haulakliba Mahiro Singda Lamlake Sa Usek Singi Maram the Hena Kangan Baga Lena Makoisu Miyabani Hingbagi Hak Laibugum Lamlake Sa Usek Singi Hingbagi Hak Lai Habadu Kangan Nabanga Sigi Taramasi Maru in a Pangtopani Baraki Oina October Tagitang Ani Degi Hauraga Hafta Amasubna Wildlife Week Celebration Asi Pangtopaga Mari Lena Manipur Su Pangtopani Haike Handak Chahigi 2018 ki Wildlife Week ki theme chena Celebrate Rights of Wildlife. Moy bana hingliba akoina dignified life rights leibagumna umang da leiriba sa uchek singsu moigi ningtamna hingba haiba rights ama lei haina khoi awareness pijabani campaign pibani and ngasi gi special focus ina khoi gi angang singbu moigi pungning thaugatna ba media gi interaction toba ju da kari tamba phangi kari sa uchek pha yengba phangi moina tamjaningai oiba moina kari amuk pamge haiba yamna creative mind oibanina innovative mind oibanina aduna khoi gi ju gi foundation day se chahi khuding to bugumna khoi gi angang singda awareness campaign pijaba ashi matang se akhoina tanja se lojabani Ahimsa ke mapani haina riba Mahatma Gandhi ke Samayangkaruk Subama Pokumon Tharungi Saruk Am Oina Beti Road Leba Manipur Public Library da Mahatma Gandhi ke Punsi Wari Yampham Oiba Photo Exhibition Ama Pangthokre Exhibition Asiga Mari Lenana di Ngangom Bana Handokpa Babu gi Nungaidaba Wari haina Mingthoma Direct Amasu Fonki Tharam Adu the ex MLA Ice Ras Babu, ex-MLA Dr. K.S. Loken, Malagi President Kangzam Sawasu Saruk Yaki, Manipur Public Library ki Advisor R.K. Ranjana, Mahatma Gandhi na Tengnaraki ba awa nungai punsigi wari kaya miyam da paudam ke. Sarkar asigi pandam su Mahatma Gandhi na hukiram lu hutan da dina. Sida lu nan ba herga lam tu sendo posiga tena tu. Aigi waktu aigi pugning punamak ase kaseng na yam tin no na leiba adu di Bharat ama oiba madu di mukta Mahatma Gandhi ki pandam madu da lawga tawjabani. Disaster Management ki matanga no magi awareness program kam training program among us Moregi Ima Kondong Lairembi Harapunda Pangthokre Relief and Disaster Management Government of Manipur ki sponsor Makada Civil Defense Manipur National na Pangthokiba Tharam Adu Relief and Disaster Management and Civil Defense ki Deputy Controller Muhammad Ayub Khan Indo Member Workers Forum ki President M Kulin Drona Singh Mami kana saruk yake Muhammad Ayub Khana Mahu Lampo Tholok pa Singh Yuar Habana Singh Badam Miyam na Mataw Karamna Section Gadege Haibu Wafam Singh Phongdoke Lamlai Kendra Development Committee na sinura ngasi Kendra sigi manungda laiba Lausang Khong Lokol ke lambi samjin ba haukre committee ke Vice President Sundrana lambi semaga mari lena Lamlai Kendra ke manungda laiba lambi ke Saruk Singh e Deben Kawamioi amada semna ba hailu badegi lambi asi samjin sajin ba haubani phongdoroke Siri asoi bam tigen gi miyeng makada Lamlai Development Committee na tabak makada thrak poina Lamlai Kendra gi manung chan le Lausang Khong ai ru ji ga asi uku option da lambi sem bagi
government amato Center for Development Activities Wangzingi Makada Ipam Lamda Morena Sununa Moregi Ahal Orbi Ima Kunbo Numit Humni Oba Manipur Life from Singda Sanabangasi Ayupung Tre Taba Matamda Maite Council Moregi President M. Tweban Lam Thakre Organization Secretary M. Renukana Makatana Asigumba Program Asipang Tona Bohonagani High K. How do you look at the Maru Pau Amukahana? Tabak Subaki, Mahuta Ban blockade Dana Hena Tawa Yauki with the game Cook from Mangamana, Hiram Kadaswata Dun Labani Hana Simin is the NB and High Grade. Secretary Officer Singer File Padilaga Tambaki Hanibit Hadokana Darutan Officer Moen Sahina, Simin is the NB and Pongo Cray. Amasung, Lunam the Getaram Linga Character Secretary Putora Sinatra Basi Sang Amadi Amana Printer Kaya, Lamig Nakanda, Langkokuna Tamle. How's it for the ISTV Namiyam with the Santo Pau Matang, Ashida Loisere, being Tabri, Mayam Punamopuso, Amukahana Kurumzari.